Dalila Dragović privlači veliku pažnju na društvenim mrežama gdje je veoma aktivna. Trenutno se oglašava iz Crne Gore, odnosno iz Budve. Ona je na odmoru navodno sa novim dečkom ko krije od očiju javnosti, a njena drugarica je sada otkrila da je najveći problem što ona u svojoj glavi i dalje nije raščistila odnos sa Filipom Carem. Nije istina da Dalila ima momka, to je neka letnja avantura. Sve vreme u javnosti pokušava da dokaže kako je srećna u ljubavi, ali to nije tako. U isto vreme tera inat i Filipu, ali bivšem suprugu Dejanu Dragoviću. Želi da njih dvojica pate za njom, tako što će u medijima vidjeti da ona ima momka i da je srećna. Nažalost, u svemu tome, ona se izgubila i samu sebe zavarava. To joj nikako ne treba. Utehu traži na moru. Troši novac, kupuje sebi skupe stvari kako bi svi pomislili da ih dobije od momka. Sve su to prolazne faze i medijska pompa koja njoj trenutno prija, kaže navodno Dalilina drugarica.